Lebih baru ki viewers, saya sen pada kenika video minora yang pia wede ban ka kubor Laitkam. Disama bayi kenika video lada pila pendit pendiang pila dep ya ka qualification kat kum jingban jong kenika department di pila ban late ban apply nam ta ki post prepare kepala na pok state Meghalaya. Balada bidang thumai ka video bat chino ki jonga so pha wanum klet ban yarap la yanga da ka ba share like ban subscribe nak bentar ki updates. Okay, di sama ini ka khobor jing benar, kabadi bat khobor Laitkam ka Government of Meghalaya baka Directorate of Health Services kala peni ya kani ka notification hakba kala khod ya ka application nak bentar ki nongsainhima jong ka state Meghalaya nang bentar ki khatnyu tli ki hospital manager mo khatnyu tli ki post kiba ki post manager hapoka state Meghalaya. Okay, nangta ka tulop nakamta kani ka post manager ha bantai po hospital kandai 60,000 tangka shibna. Okay, sana po tangka shibna. Bat ka por pade kandai tang shisnem. Bat kila ruban extend ke sangot kumka jing dawa jong ka kam. Nangta job location kandai various district hospitals Meghalaya. Habarok ki district yang kibadana po ka state Meghalaya. Neta ka application mode pade pila ban apply lomba ka online via Google Form. Mau pila ban send lomba ka Google Form. Last date kan dia duk 8 tarik Agos ada cara pundiu hadu san baji janmit. Nangta ka details jong ka qualification hangni di ki hospital manager kiba kwa ban apply lomba ki khanyu tuli ki post ki ban pass gini ke ban kong MBA in healthcare management nangta ka BSc nursing degree with minimum 3 years of experience nangta ka balai kiba pendep ya ka BHA Bachelor of Hospital Administration 5-year experience kita kila ban apply no nangta key responsibilities of hospital manager kini undertaking the coordinating quality assurance and quality improvement initiative within the hospital environment. Teka jing trekam kaba pihak ban trekam kum uta u hospital manager kan long ba pinpet ya ka bha kamian ya ka ya be ya renti ya ka jinglong jingman jong ka hospital. Okay. Bat kiwi di hangni kibun kijung batai te ngakwa ipi pin pulehi ya kini kijung batai lengba ka advertisement no namda don kam banda pule kita brokhoi nama pin sathak te ga bang akwa banong ipi khun samla la da pila pendit pendeng ki qualification ki banga ngala pan sengau lengba kani ka advertisement ti sengau ha sim ya kani kalat kabu late ban apply kani pha ya ki documents ki jong filung ba ki Google Form khnang ba lada bisa jit pinyo bantre kum u hospital manager ha jing siu ko balong 60,000 tangka shibna nangta selection and application guideline submission format all biodata resume CVs and supporting certificate must be scanned and compiled in a single PDF file and less than 1 MB in size. Okay. Teka PDF jong P kadi banduna ya ka 1 MB desasen. Okay, application process candidate must submit their application electronically through the designated online portal before the deadline. Okay. Teka designated portal hangni ladawai nakabanta ka screen submitted application undergo screening process. Okay, online application form apply here. Okay, online application form apply here nangka sa klik da ka link bang bu hapo ka comment pin skijonga mo nangta la da pikwa ru ban page banya ya ka advertisement ru pila ban klik nang te hi keju official website ru ngan sabu ti pila ban le ikini na ka mobile ne late cheki cyber bajan jongpi ong yai ki nong tri po cyber yara lem nang ta ban apply ni post kila pen ne kata ketiga cinggot pat nageleng jonga tang kata hi ka bedi begini kubor Laitkam kulai shibun kulai sia jango